chamete punina and a pay. More than there, and with the cholera no, Wabano, baby, I want penance na pie if he. Aha, into your fan there, baby, another hen sonimono. Ya your hofi, another ye jahana and basa. Say once manu kesi obine janan ana baby or honoman so cholera mbwabani bi woho ozene na fa na so ozene na fa no besi hene zibano do opupuru go ezibano do cholera mbwaba no so wo nkwa nti wo botum we move e wo wezibano mu nti enka de en once na mi hu de we besi ha de nti metal ha ma ato action na mezinke no who knows then mbwa no was spread it though. Aha, into mountain there. Say, once money can see baby or ye fee, cholera mbwabani bi wo ana obine janan, cholera mbwabani bi wo mu no. No ofi ho no besi wezibano do ezibano so nyesho na eza ebenya cholera yarabani bi. Okay, it says adwane no enya hia, but eyehye na sabo ne besi so asew na minya. On the abone bewu. Oh, okay. Madam Celestina din kan bobo signs and symptoms nsehwene ni bi. Ebi wo ha obetimi e de aka ho amaye. Aha, nti mama ze baka ho de so e bohu de wona ni mutwetwen. Mo tin de cholera mbwaba no se bi ba wu mu a. Dwuma wozinyi de wokoyefun numu wo kekenya ne nzama bi nti bo han de wo hunsu wasate de wo twetwen wo hunsu. Aha, what you na was a brow day janan na eko. Inti na cholera no se obinye bi na original na ehun ne today e janan ankasa normal ejamano ejanan sorry normal ejanano ehun ne today rice water nunsu. Okay. Aha, oba no oba so oba bebre. Aha, ne dem saso no de ehun de wo hunsu ni nyina na ore yeden orosan okono. In Samahar or there echo hospital. Nansa na nyimpa no botu ana mana akọ hospital no or there is the kind of bon ho ban wo fie. Inti say ye wo kubensu wo fie a ye zeba manyimpa kro no. Anade ye beye ORS no hu hia pa e beye exam manyimpa kro no wanom. Even rice water rice water. Ebetima ye amanyimpa. Inti the reason why ye can da benye there nyimpa no hu nsu na or bese no kọ no. Inti manunsu mo fansha nan. Aha, say to me yedema ebetuma asonu mu na enye na akọ hospital na we kenya na yarsa say amanu nsuma when replace her because naka so obeye week na cha de orokwan na de ye hye nso so there cholera say nya within hours obetuma age won kwa fi wunsem nti oye yareba bia no hu ye hu okum nyimpa nti onye de ye diza agorokora. Okay, na ye ka say obi betimi asoni mu ama na akọ hospital menso kakra makan so ne se obinya cholera na wo bemben na wo nso betimi anya bi nti in that case no me na me ben nipa na mpesa me boa no na de na wo se me ye de bo me ho ban. Aha, nti mpempi no ensa hohor ensa because cholera mbwa no so nko wuye ma onye airborne onye mframa. Aha, nti so nko wuye mo la emfa wo nsa nko wa no nko wuye ma enya mbwa ba no. Inti se erehwe obi a wenya cholera mansa hohor inzi wenyi mekan na egwar kakra na hohor wonsa insa hohor no nso oide ye offended wo pipe ase anado oide obi so cap mu hwe su no na ezi semina ka ho ezo hohor wonsa mu ye se hwe obi a wenya cholera na se e mansa hohor inzi wenyi mekan ono enya za wonso ebenye bi. Aha, okay, to that conversation, you were saying now, Madam Celestina, you talk about cholera on the room, and it seems like Yariano, I see into that a qua na samba, and I said, I didn't know, and Sabi you and conquer for you. Yeah, can't say bia munye se but still na that's what officer I didn't ni betimi aye asan kofo adwin because me gidi say I was saying starting from the mindset yen starting from yen adwin you know yen attitude I didn't ni betimi aye de asan kofo attitude say na be ya omo ebeye niema emfa cholera emba izama bebre o ho a yebotumi aye emma dem ba yaro be cholera na se wa brazil ebinyi dey ye be chere won ye boko infie fie ye be ko yen communities ye boko ye schools
hospitals yɛbɛyɛ nkyerɛkyerɛ wafa cholera yareba no ho ɔnyɛ dɛ nkyerɛkyerɛ kɛkɛ nkyerɛkyerɛ bia ne yɛbɛyɛ a yɛnyɛ bio ana yɛbɔtwe na yɛbɛte dɛ yareba no ɔreba no na yɛsi no yɛbɛbɔ ho dehuru ma yɛn den yareba no ɔnkye yɛn ɔyɛ dɛ ɔka yɛn ho yɛde biara abrabɔ a yɛzi ne tenten efie ebia ɔwɔma week bia yɛakɔ yɛwɔ mfosisi yɛwɔ information centers si yɛntumi yɛnkɔ fie nkɔ kurumpo a yɛwɔ information centers yɛkɔ hɔ a yɛkɔ kyerɛkyerɛ wɔn nsunsuandze a cholera si yɛnya dɛm ayareba a ɔdze ba ma yɛyɛ a ɔnyɛ a ɔbɛtum ama dɛm abibia afibia yɛtum yareba yi yɛnsa ka nti si yɛkyerɛkyerɛ wɔn ne fie yɛkyerɛkyerɛ wɔn ne schools yɛkyerɛ wɔn yie ɔnyɛ yɛ kekasa kɛkɛ na yɛkɔ yɛkyerɛ wɔn ne preventives ne cure yɛ personal hygiene ne nyinaa yɛkyerɛkyerɛ dɛm manzamazam yi a yɛgye di dɛ mbere kɔn ɔtɔ yɛn asom de bia yɛbɔ wɔn nkae de bia yɛbɔ wɔn nkae a ɔbɛma yareba n'ano ayɛ dɛ wɔ abraze ne nyinaa osi hɔ a yɛn ahosiesie yɛ aka ho nti yɛbɛgudu ne yɛakyerɛkyerɛ wɔn ɔno nso ɔbɛma yareba n'ano wɔ abraze kakra. Okay, na mama njina also ha na yɛhyɛ asɛ so sɛ yɛbɔ dehuro no ɛnyɛ newu yɛgu so a yɛyɛ but every year bia no yɛte cases of cholera ɛwɔ central region any other parts of the country na but we are focusing on the central region any other parts of the country na nti ofi sɛ since yɛhyɛ asɛ sɛ yɛbɔ ho dehuro no ebesi yɛn no yɛnya ɛso mfasoɔ sɛnea yɛpɛ sɛ yɛhu no ana nso sɛ ɛyɛ ayɛ cost 90 mfaso no zi yɛnyɛ sɛ ne yɛhwɛ mu a afi biara yɛ cholera cases no ɔkɔ soro afi biara bi bɛka ho nti yɛhu dɛ nkyerɛkyerɛ no zi yɛreyɛ but wɔamema afa mu no bɛka dɛ yɛn asɔse yɛ dzen kakra ahosiesie no ɔnye adze biribi a sisi a ɔrehɔ yɛn sisi ase yɛba yɛgua yɛ community a yɛmu dɛ nsusɛm mpo ɔyɛ asɛm ebi na yɛka dɛ yɛnhoro yɛn nsa ho yi nti sisi yɛfiefie nsu yi mba a yɛbɛdɛ nyɛ ahoro yɛn nsa ho yɛn agya nan ekogya a nsu nnwuma a yɛdze kɔ flash aba nsu ne nyara ɔka ho ma ahosiesie no bi yɛba yɛn mpoano yi a mo nuanom mo papa nom yɛkɔ ɛpo yɛba nsu nyi hɔ yɛdze bɔ ho yɛn nsa ho ne nyara ɔsi yɛdzi yɛn ho nyi nti sisi a menyi nsu no bi na wakɔ yɛ adze fofor kyerɛ dɛ mo ho mo nsa ho mo dze kɔ yɛ adwuma no ɔno so ɔdze haw ba yɛhwɛ yɛn mesa yɛ keep yɛ boilers na adze wɔ yɛn mantem a nso yɛ adze fofor wɔ hɔ bima yɛdze boiler no mpo yɛdze bogu no po ɔyɛ asɛm wɔn mɛ ebi si yɛdze kogu a yɛbɛkɔ na boiler no wɔapɛ do bebree ebi 1 week ebi 2 weeks ɛbɛkɔ ho ansema nyama wɔ hɔ no yɛnwa yɛn ho a ɔyɛ asefem kakra nti ne nyinaa ɔno ka ho na ɔma yareba na afi biara yɛbɛka dɛ yɛbɛhu cholera nti sɛ yɛnya ɛkwan yɛnya beebi a yɛbɛtum yɛ keep yɛ boiler yɛ nsusɛm na adze wɔahwehwɛ ma de biara nsu ba wɔ yɛ fie a ne nyara ɔbɔbɔ ma yareba yɛ gyidi dɛ n'adze wɔ abraze kakra nka yɛkɔ yɛn nyim no yɛndu beebi kɔ a yɛbɛhu no yɛdu yɛn nyim kakra sɛn ma na yɛwɔ mu dada wɔ. Okay, na madam adwuma membra wɔ hɔ sɛnea yɛka sɛ yɛbɛpɛ kwan a yɛbɛfa so a cholera prevention no yɛbɛtumi yɛtu ho anamɔ na yɛtu ho anamɔ yɛ yɛmbra yɛ fie sɛ yɛba yɛ fie yɛ dwuma mu even asɔre mosque beebi a yɛsom ne adeɛ nyinaa no nneɛma bɛn na yɛbɛtumi ayɛ a ɛbɛma yɛhohoro yɛn nsa yɛnto bɔɔla ngu basabasa no ɛbɛyɛ practical ɛbɛyɛ biribi a ɛnyɛ den sɛ yɛbɛyɛ because covid baeɛ no yɛyɛ nneɛma a ɛbɛma covid no it means spreading ma nkrɔfoɔ nti cholera yi nso sɛnea ebetumi ayɛ preventive measures no practical ɛwɔ yɛ fie ɛne yɛ workplaces ne beebi a yɛsom ne any other places nyinaa. Nti azuni sɛ yɛhwɛ mi yɛ cholera kɔ no ɔnyɛ ebi a nipa koro a na ebie ne bi wɔn ko ɔyɛ mmanu mu ne nyinaa hia no ko sɛ yɛfa gua ha dza kyɛ dɛ ɔyɛ gua mu ne nyinaa hia no ko. Nti yɛwɔ ndzɛmba ahorow bi wɔ hɔ nom a ɛyɛ dɛ wɔdze ma hɛn ansa na yɛtum ako ɛka covid asɛm ɛbra covid bɛɛ no na ɛma no mu no nyinaa wɔn adwene wɔ mu anɔnte dɛm nti government no o provide ndzɛmba ahorow a yɛbutum yɛdze ako
but okame aye there COVID no kwen obi ato na adwini e bia cholera no ye hunu dem serious to the COVID aha into wa madam ekunu nyina na no abraze basen ekunu a yezi siu COVID ano no so ye nyina ye ya adwene kro ye dem kono akon cholera anka misusu de obebraze into odi kan no mesasa kan efi ye ko bebia ye to ye mbolagwa or your problem into them problem no one na obo solve what kind of minutes per bia aha into minutes per foot one beji then wabosuma town council in kanu na ye town council so wo kwefie wo kokotwe there is sama there is umunya na don onzu umunya na onto them in the city ya onyi hobio into obi aye mo pe wo fie na afi ye kan ye nsusam igwe ha ye nsusam nye into nyimpa no hohoro nensa on town hohoro nensa onko pensu en on fan hohoro nensa into wana yeba so water works for so one name say one into bia first no nyankopon no nsu no oto na we treat na wa pompa mahen sisi nsu no no to no wa e basa into say yenya dem akwanje ni bia then water works so bet now then no dey ye sisi ai ma egweman okay no yeba tutu boreholes okay aha into ebia wo botro proposal is akọ nkran kasim there sisi an yenu gwe man no yen susame ye into ye propose there anka esone bia mo no wombo tu borehole wo hono dem wo be ya say ye inyan ye ke educate there won wo horo won sa wo benya nsa was beden was bo horo nsa no into dem kono ofisuru ho esu ho no ede wo sha ase da wo roko dem kono into say ye tum ye nyensu yenya hen town council for wo bokọ efie mu wakọ akọhwe de ye rizu ye hu nya because as was no ho kasa ze help promotion ya kebi o but akazi na was be ye no onyi ho into nipa no be ye no den even was a baller baby aye to baller gu kra yenyi baby papa bi aye to baller gu into bo hu obi a onya soni baby akọ na bia na wa to baller enama baller nkotin etwa ye hu ehia say one inti oido office ro hoba so office dem a COVID zino office ro hoba ya obi aza hu keka ye no se dema na cholera nso so office ro horeba obi aso za hu keka be dem ye nya akazi ni hina nso a obi aza hu keka be ono ewo chapulo ekwa ejuma mo ye benya Veronica bucket ma wazu nsu gumo no e na seminar si ho cholera COVID be schools nyina na obi a Veronica bucket public ejumem bibia nse hu de wa ma yarba na nto atese ba cholera zi yen treat in them yet nka de bibia say one aha into office ho any individual because education is yama wana no onyim there hand washing oye or prevent yarba bebre enye cholera nkote enye COVID nkote hand washing hewa or prevent yarba bebre nkote bebre enyim na onka fansu en fa no fa horo nansa insu na la gallon kakra bia was bonyu yeziba into no mo yen osbo into office ho aha so ho wozi wonu dwuma ne ye bibia ba yebo me know we are doing pass I was here starting free show because on the leadership requires by example we are na mensu me diweshi mensu me who say we can hold the individual people responsible for their own actions because at the end of the day send your COVID by now working me sure say aban no ko obi afie no ko ma obi a Veronica bucket but most of the homes no omo Veronica buckets as no be room crown be run stands we room me sure say aban yes I knew money now we a whole lot of people in Ghana here in Kwan Central region Cape Coast in Kwan no ye doso this aban ontimi nyani na but people did it enti so me opinion no sanka individual people no so it me provide this anema na anka no so beboa and now dwen say if we access to them and them e ka dey cholera COVID bay COVID bay e hu dey eso hofo na wo ye dede pa inti na maka dey office so won inti say dem dede na wo ye no COVID hu so wo ye the same dede e wo cholera ho enka problem no bo solve fine e bia ekwa efie ma nkofo benya Veronica bucket but isi awon hu ne dey COVID no say cholera no on shedan ye yentu ni dede wo so it is a yesuma town council for the one call round the COVID no nyimpa hu de nyimpa ru sir when we do for TikTok for YouTube for baby but okay the cholera no wo hu ne dem
aha nti the ye reinforce say aha nti I mean me see the woman the mage man can for na work with you and the one start to do e bia one year no the whole year round in fact yeah nsuno tono ba be chance ya and the one enforce them practice ono babua e ma wa wo su nipa no e ma wa ye do especially when said they were in kwa no ho aha nti se one from na one kwesi na one konkotwe money dimesi mesa wo didi won fi enyi wo pra na day aha dem obeya because enforcer ebe kasa ko doing obiara nkasa Madam Celestina Mamembra ho me socialization edi especially when it comes to children me who say ne odi be kira akora abra oye akwala no eno no odi benyi that's a sensitization in schools akwaseng okoye send ehwem over health promotion afema yeba ye community Cape Coast schools so henyara wanye bia busum bia yekom ebie ebasa yeko cheche wonde manzama nyina ye korela nkote yaroba ahrowa yebotum ye nya sienzi ye hunya ye yegudo ayere but ye besere de ye be start wo muframba nkete yehwem korela be ya covid be ya afaga kabampo wo keje bisa na osinde yarobe be wo ye den wo friend covid nti no onu so osuro ona man teacher o che no classroom nti se de biara wo classroom ya cheche phone wo share one wo sidu wo kan about korela yarobe mo ochewa ebenya oye de brand bebre nya afande oye yarobe bia ne ho yehu but oye yarobe bi sa oridi ne nyi papa ba yente ho asem bebre ne nti ye fande oye tra but onti dem nti se ye ko mo from marketing kiti kg bu obo nde korela dey covid e bia wo di twa dwom bu onyi de ma horo mo nsa ho ye ya menya muko hade na ma horo ma bo nose mask a menya afraka mo ko school na amfa nhye no sinde mama na muko school amfa nose mask and amfa nhye ma nti se ye cheche won abra wa yenkete na anso no ba bedi upper primary kon na ote korela yareba na aside anso na moko ejana no mo wie mo horo mo nsa ho bibi na mosoma bibi bokoma na eden mo eden mo horo mo nsa ho mi fie siesie oedem yeden mizi honyi nti se ye kire won wo mo from be ma oeden wozi benyin nti se mo jizi dey se ye start wo mo from marketing na oye kitinkete kwa na eworoba na ono so mama yedu baby a baby ye asem sisi ma ye won na mi bisa say health directorate must start bibisa you know ye call schools na ewo dey ye nipa bebre ye do so na ye ntumi enko ho bebre nti yanyare yen na teacher phones wo na wo gwayen ebi na sisi akosta tv wa friend me ya ba hade won so ebi o ma wo ho wo bo dehuru afa korela yaroba no ho ye ntwe na abra nsu besi form ne akado yezi de madwumai but afene so pepepe yenyim de ye be cheche every year bia won new academic year yezi eden yezi start nti all start bia na eden ye cheche miji de ye de man cheche ya oboboa yen wo kwandu bebre beboy o kwan so bebre yo abusan for safe na we dey with TV no at Coastal TV digital channel near 514 Facebook and YouTube na ye ka cholera ho asem ye wo Ola Madina nene ye baby ye dri segment we no cholera sensitization na ye guso a ye nti say oni ye ebekoso a atena madam adwa mamembra ho say ye ba coastal area sa ye nyina say edwuma edi akosine wo ha say enamche nkrofo ekọ poso ni ade poso edwuma edi akosine wo ha say na ye we ya apofo no omokofa nam no ba impo say beju epoano na omo be yiye free boat nim ni ade nyina no omofam no omo be ye na enkoba ne say enkofa unsanitary condition bia mu na enkofa cholera enkobre yenya ye last consumers no nti no ye hwe sanitation eba no apofo no omonam edwuma na eden no betumi aye okay madasi nti
yɛhwɛ yɛn nanom na yɛn agya no ma apofuna funa wɔne nam no mo bɛn dɛ sɛ yɛn na wɔdze nam gu no wɔbɔtwitwu mo kama aha wɔdze nsu a ne mu tsew wɔdze bɔtwitwu mo kama na wɔahyehyɛ nam ne nyinaa egu ɛnam no mo bɔkɔ fridge mu no wɔkɔ a wɔbɛhyehyɛ ne kama mo wɔbɔho no nso no ɛyɛ beebi a wɔho no ɛyɛ yɛn prɛprɛ hɔ yɛnyɛ hɔ kama yɛn ho ne nyinaa ma yɛsbɔkɔ gua do so yɛakɔtɔn no yɛn kata do mama yɛngye hɔ ma once ma mbesisi do daabi ewu dɛ once ma pɛ na ma mo no pa yes aha yɛn kata do yɛdu gomu so a ɛyɛ yɛhu yɛn nanom yɛhu dɛ wɔrepra ho na adze wɔyɛ adze yɛbɔ wɔn abaw do na afei ma wɔaho no nso no wɔbɛkata do kyɛ dɛ bibia wɔbɛyɛ no kama dɛ ma wɔbɛyɛ once ma mbesisi do osan dɛ enyim beebi once ma na ekesi o nkesisi do a nya na yɛbɔkɔ akɔtɔ no sɛ yɛbɛnya problem nya no sɛ yɛbɔkɔ akɔtɔ no sɛ yɛdu fie a yɛn hohoro yɛn fa nkyene nsu hohoro ho ana yɛn nua ehu ana yɛn fa yɛ ziban ansa na yɛzi ehu ebi no ho no ma wɔkɔgo wɔtɔ nam na wɔato start dɛ wɔre da bio fine ebi ama me na ɔtɔn no wɔayɛ ma obetum ba wo nso so yɛ ma ebotum ehu nua ho ana fa yɛ ziban ansa na ɛbɛyɛ de ne beza ana atoto ho ansa na ebeza ezi me call one fish market me mpesa me body na me call one fish market it's very popular me can say central region ha say na me ju ho no me who a lot of things observations fish no near e be say no omutugu back into the mama can say eponim and omo de nam no be free epo so aba no omo ba no ma yiye gu fam ho ne egugugu fam ho saa e dey asam na wo kan ho impempi no dem na ayosi intinde no ye ka che won de se wodze ba ye someone a won pese nya ni bebre okay eya oguabu anim oguabu anim na ansa na wa be mu ansa na wa sese we gu senya anim ana sometimes what sese ogu from the American inti ye best in the day senya no won pe ni bebre inti se wozi fi epodoba na wo be ma wo be ebu anim na wanka wa sese we gu senya anim ansana was akogwado into your best in the day hey fom na wozugo no won me enje yesre aha na emum no won fengu sanye mu na won fango igwado onkoton okay na madam Celestina ma member nchen say you share your coastal areas na ade ba ko a me can say eta koso and sabi nkrofo binum eni nwuso omo be ye in open as the name says open defecation and ye share area no so e hwa na yenya ye nam fini ade ya kan ho asem aka obekwa akoto kwabna ne pa no obutu hu no no so hu o hwe na wo so wo hwe no but enkanumpo say obesori afiri ho enye nani wo ebi anan say ne ye ka attitude na change. What do you think is the problem, even in some areas, your public toilets, but still, any business. At the end, no problem. Ninara, oh yeah, Macande, Maffa, Macade, as was in Yara, you do need baby. Ye facility, young fanyas, and Nina come. Sunday, Yesha, if you are able to feel. Ye wo jana no ho ampara nso obakado mukọ jana no da mo hu nsenam ntimpeda mo kompo anu na mukọ jamana ni nyaara oze ho oze breye ti ye besre won ye jano me ye nanu ye nyaara ye fimpo anu bi ye nyimoro kodo wo ho ye mbu ye nka de mo wo ye kaseti awon but sre na ye sre won de obande ma ye je nan wo mpanu bi na enam ye oba eboy epunanu ya na yezibu sir ehwe so na eji ye nan nti ansa nam na wo basenya no mu na nam na wa de wetiti be na dadaw o za aba azinu ti ye basre wonde ye wo fiefie ye wo jana no ho ye bokọ ho ye basre aba no so de se ye wotu ma hyemre bi de ifie biara obenya jana no ho ma obiara wa den wetu nwa akọ ne we jana nan wo fie a onko mpano na ezembraso boto ho de ebia watchew de eja wonan wo mpano a wo sika bi oda ho a ebotua
yɛbɛnya nkɔfo a wɔbɛgyina mpoano yɛn mpoano wɔayɛ dɛ ma adwuma yi a ɔno so ɔbɛboa yɛn ebia ɔnyɛ aba no kotie na ɔbɛyɛ dɛ yɛ assemblyman yɛ community na yɛwɔ na yɛbɛtwa ebia busom yɛbɛgyegyem tuboa nkakra dɛ yɛpɛ dɛ yɛ yareba no ɔyɛ dɛ yɛbɛbrɛ no nti yɛtwa dɛ ma sika yɛ atɔde yɛtua yɛdze fa nkɔfo mu ɔyɛ dɛ wɔahwɛ yɛn mpoano no ama yɛn sɛ yɛkye obi biara a ɔgya nana no wɔ mpoano a yɛbɛyɛ dɛ ɔbɛtua dɛ ma ɛka wei yɛgye dzi dɛ yɛyɛ dɛ ma adze nsɔn nso bɛyɛ dɛ ɔbɛboa yɛn na aba nso wɔ aboa yɛn wɔ yɛn fie wɔdze mbra bi to hɔ a te dɛ mbra a yɛhyehyɛ ma covid ɔkɔɛ nti si a yɛmfa ho dze bebree yɛde mfanto ho dze bebree yɛdze kɔ covid san dɛ ka yɛansɔ ano ntɛm a nka ma ɔbɛsin ɔnyɛ nyɛyɛ dɛ kɔrela dze yɛmfa no dɛ ɔyare bi a no yɛ ho nti sɛ wɔhyɛ mbra bi to hɔ dɛ fie biara adonya agyanan wɔ ne fie a ɔnso ɔbɔboa ama yareba no wɔ abraze ama yo na mami san misao sɛ yɛmfa ne sɛ me a metena ha yi mpɛ sɛ menyɛ side business mpɛ sɛ metɔn aduane ɛwɔ edwom ɛkwan ho baabi a fa ne sɛ maba wɔ hɔ as a consultant sɛ ma me safety tips a ɛbɛboa me na me contaminate m'aduane na nkɔfa cholera mba asɛm bɛ na wobɛka kyerɛ me meda se first ɛbɛstart owu fie okay bima wankasa start ezesi wobo dɛ mpɛ dɛ meyɛ edziban yɛfie ndzɛmba a yɛdze bɛyɛ edziban bima yɛbɛnua edziban no wɔ nyinaa wokɔgyina ɔfɛ no personal hygiene na environmental hygiene sɛ bima a ɛkɔnua edziban no sɛ gata wɔ hɔ a nsu tɛtɛ hɔ a ɛyɛ dɛ ɛdze make sure dɛ dɛma bima a ɛkɔyɛ edziban no dɛma adze nyinaa ebi nyi hɔ sɛ nsu gata mpo da hɔ a ɔyɛ dɛ wɔkaba do sɛ yɛkaba do a ɔno nso ɔma yɛhu mboa no kɛse basi wɔebue ano bebree a ɔno nso ɔyɛ haw foforɔ environment ndi bia yɛbɛkeep hɔ clean ansa na bima a yɛkɔ akɔtɔ no edziban no wɔ kurom yɛba kurom a one ame place yɛkɔ nua edziban no ɛtɔ no edziban wɔ gata ho a ɔyɛ asɛm foforɔ ɛtɔ no edziban wɔ wima a nsu tɛɛtɛɛ a ɔyɛ adze foforɔ ɛtɔ no edziban wɔ bɔɔla ho a ɔno nso ɔyɛ bibi foforɔ nti ansa na mokɔ aboa no dɛ mokɔtɔ no edziban no dɛm adze nyinaa ɔyɛ dɛm na motufo dɛ kɔtɔ no edziban wɔ ha no ɔyɛ dɛm mohwɛ dɛm adze nyinaa dɛ dɛm adze nyinaa ebi nyi hɔ nti ansa na wɔawɔ so a ɛbɛyɛ edziban no ayɛ ready dɛ ɛbɛyɛ edziban no ansa na ɛbɛba ɛkwan ho dɛ ɛbɛyɛ edziban no nsahohor kana hand washing ɔyɛ number 1 sɛnde yɛhu dɛ yɛhohoro yɛn nsa ho a ɔbɔ yɛn ho ba no fi yareba bebree ho wankasa wontare hyɛm mahu siesie ɔno krampo ɔyɛ biribi ɔno nso ɔyɛ dɛn ɔboa yɛn ɛna area na ɛbɔ nua edziban no wo table na ɛnua edziban wɔ hɔ no bi ma nkɔfo bɛdzidzi ɛhwɛ dɛ hwansema na adze mesi ɛbɔ control wɔn ɛni dɛ hwansema no sisi ɛnyi wɔn te but wɔ wei sɛ mi sɛ yɛ dɛn ɛdze control wɔn ma ɔnyɛ bebree wɔ hɔ wɔn edziban no bɛnya adze a wɔdze bɛyɛ dɛn wɔdze bɛkata do nyinaa no ɔbɔboa ma ekoto ne zama na aboa na yɛ personal hygiene obezim na me wɔ madam fu bi sɛ ɔba bɛtɔ aduane wɔ hɔ a ɔhwɛ nails ɔhwɛ na sɛ nail no ɔntɔ mibisa na ɔsɛ ɛba ne sɛ ɛnyɛ hygienic what do you think is the reason behind that ɔyɛ no kware papa sɛ wɔka personal hygiene a yɛn sa obiro oti fi papa adi bi wɔ hɔ a oti a inhu na sɛ yɛn kɔ hyɛ efiri ma na yɛhu dɛ mboa a wɔwɔ yɛn nsa awerɛ no mu ɔyɛ nyama na ahyehyɛ wo nsa ho ɛdze yɛ zibane mesrɛ wɔ no na ɛkɔ fie a sɛ egya wɔnan ɛwɔhoro wo nsa ho ebi a ɛprɛ efi kakra bɛkɔ akɔhyehyɛ mu ɛbɔ wɔhoro dze but ɔnte dɛ etwitwa wo nsa no ma wɔayɛ shorten ɔno efi no ɔyɛ dɛn efi nyim but wo nsa no ayɛ wɔayɛ atenten ifi kakra hyehyɛ mu a ɔyɛ dɛ ntumi eyi ne nyinaa ma nye dɛ bi ɛtɔndɔkɔn na wo nsa awerɛ ɔba no ɔyɛ atenten a ifi no bi wɔ mu enyim edze eyi dɔkɔn na dze ama no wezi ozi ɔnso wɔayɛ dɛ akɔfa yareba ɔdze ama yi nti nsa atenten no dze ɔhɔ kakra nti sɛ ɔka ama dze a kanyɛ na yɛyɛ edziban no kanyɛ nsa awerɛ ɔdze ɛno dɛ yɛma ofu yɛma ɔyɛ esin short a onko fa yarba so on fa ma wo pa ma erto ne zana ama ne
Uncle Firebar on from Madame in Pocos. One more thing. What about Omoa, Moti Adriana, Omo Casa? No, didn't come on chain. And I could see our chance in a brahana. Coffee Bay Day. Some of the days I'm never can show more. Your best showing there. What is Mana, yet is Mana, Obi saying is it? But answer no Bobby son. Say, oh, dear, what I had to do. So, one thing can be so the old or down first. Hair to Abazin Abazin to Obisawa no time. And your origin, I could see a copper plate, ma'am. Naman single, your best self. There to interfere then. As you go about why you know, yet I shed out. Why you need you there? Cousin, yeah, cousin, yara, to 50 and or about, maybe out. Maybe I are a bandy wall, if you say being home. Also, as if you are about for a light. The person is what is Vanna. More Casa. Miss me better, Janina. Minya make you order now, which has a what's in our casa, and no Lucy appetite. No Lucy appetite, said Jan Man Fancha, me a common democrat media near me. You, maybe a judum pesa ye casafa, ye treatment options no. I think Madam Major, Osha said no can ORS be once. ORS no, and you'll be an any mix it. Inti chair kwa before so ebe mixi ORS no. Okay. Inti ORS no. Eunde mpempi yato no pharmacy shop another yato no drugstore. Aha. Inti etwa ebenya inso a oye kronjin. Inti ebede nya nso ewo nso ofia nuem. Okay. Aha. Enuem wi a basically you use pipe and you move it and say pure water sachet water. Very good. Into a bottle keseno kesipan but on yama in your last side on yama or do now no baby and say a pen to 1 liter young candidate then na HRORS no nano ne way ni neighbor aha ne way ni neighbor a way gumu ya ne ze egu bottle clean bottle. Okay. Aha na afi nyimpa na original na no na ezrema no sip na ezrema no sip na ezrema no sip na ezrema no sip. As long as what no bet me and no or sip. Aha on nkakra on no bubu aha nkakra on no say nsu kom de no. Okay. Nkakra even kubensu no so kra de ma e bonom nkakra adwena owechi nyi de ne hunsu na oroso no kono na ye replace dem obey anyimpa no ongo dodo aha enkesi ihu aha nti e replace no hunsu na igba na ahozen no eda hwa wo ho no ahozen no eda hwa wo ho no ansa na enye na akọ hospital na maminke yi so impempi no se obi refe na oja na o se okọ drugstore no wa akoto edru na wano Moncho cholera na edru nyi drugstore. Edru bi anyu ho a obotum esu cholera no. It is so bi insurable to toy enwu da erefe asas na erefe afeze ejana na abaka ho a pe ORS na dem ya aka no sip another pe kukube nsu bi nanom na ntemara ko hospital na clinic obeno na wonsi wano mo. Yen hye yi nso cholera na store. Okay. What about some more person mo de herbal medicines asane? Okay. Men say ebi abana na wo ye nhwehwemu na wa baka chen de sisi ayenya ebibiduru a obeki cholera but for now the yenya ebi nti yesre abrofudu na ye use yeze esa cholera yarba no nti say ehu bibi o to dem a ntema tutu mechanical hospital na clinic a obeno Temiju hospital ho so a may treatment options ayeden sometimes was one ballet into ya yenyim ye do special casualty special emma one into was one be na yan kasa ye beji one then we see what into one bezi lilo okay dabi cholera for ba wonzi like was special place ma one waje na wo hwe one ntensem dem oba ya yen hwe one nkwa into na yes say hu bibi dem na ntama ha because ya abo ye no ho hospital ya abo ye ho de dem into ye hu wa na ya age na treatments do infusions na at least ansana ye jana ni efe na ba ana e sha se ha rim cholera na zinu mo tin you know okay e sha se na e be na eja wona na efe de eja aha se hu aha nti hu efe 1 2 eko eja wona 3 4 o de hwe bibi
enom to replace wo nsu no impimpi na ya yehye the reason I say ORS no another kubensu no electrolytes bi wo body ni hia ono nso na cholera mbo aba no wotwetwe eka wo nsu ma obesen kɔ no nti sɛ enum ORS na ana kubensu a them electrolytes no come back to your body na me nya ahoɔzen nti na yɛhyɛ dɛ num ORS nga obi baka dɛ na denti nsu ordinary nsu ombo ama da bi ono electrolytes bi anyi but ORS no na kubensu no boa dem obeya ebenya na back nenya wa ahoɔzen kakra as bananto as hospital. Okay. Madam Celestina, yan kasamfa water treatment no. So na ne ka say yan region mu ha say no nsuo ho sem eyedin. Na say bia bulampa. I have an experience with bulam. I know that enye time bia all the time bia na clean. Sometimes we be na enema gugumu na de. Inti say mpo say bula na me use ya na so say pipe no na say ni enye clear. Me de be fia ansa na me use no me famfa treatment be mu ansa na me use. Me that say if you insu pipe na use and abulampo na use e koso na ezeba anya ezeba ya na use bo ho aye wo virus and a basin as wo eso ogum e ma oiden otin like owo okay intin na asonodo esonodo a mo de fina omen oko owase so no e fan kapapa na ehwe no dem ni wia says baneze be ya ebe anade enuma entum eze si ejado chance na eze be si jado eze nsunuguma ema o si jado kakra mu opu ansa na say eze be yeziba na anade ebonum pa aiden ano si se fa dem akwani do a ene yeziba yezugu virus enja dopate like emphasis boado ebe katado isi ho anam de ono so an katado ono so oze once when azo obesisi do a ono so ambo no iden otum motu ugum ma oze yaraba oze maye nti ezi eso si wa katado baza nsu na aze na eso ugum na ma nimu onten nimu ye clean na katado ansa na ebe so na eza yawaza okay enipa bebre enim alom omate alom na de no se alom no wo de tu nso ma e safe se obenom ana so se wo de be ye aduane member okay me to be obetimi abam them education is it medicine ka de waterways okay or they work for to one do na walk around na work okay because any measurements mpo e dey fa any quantity of insu e dey quantity of insu to quantity of alum e dey efa na ezugumu nso a enyim dey ebotum afa ebonyu eziban ana dey ebonom into the medication no mesre da anka yen nuanu ma wo Ghana water no nko wo bokora because nko bebre ye dem azu say na woman crofota say efa them if their gallon kor another barrel kola as them amount of alum is gogum says them amount of alum gum ze etumono ana etumuzu nyezban ana etumuzu horaze them obaye nkofo beta ase o san dem nkofo ye no wrongly afensu ye wo aquatabs wo ho aquatabs ze ekwa nwana woton na I think the pharmacy shop na drug stores woton ones wo to mature measurements no inti say epede ye safe on is a nakoto aquatab se bra aka se owunsu na aso no ho dem amesesa wa aka no ezesi wo ma wa na ye na ez wa aquatab number was the show to number of barrel another gallon or dey na ez egu ono itumono itumusu zibi yezban itumuso zo horaze na alom ze na ze chida was education number na maybe so emre kakra bi etwam cholera no eyi ni theater the sense omode vaccinations by me say minya sa vaccination bi e da so ho na eyi etiti ye ni so no ye gya ho asam ka okay and no dem abrunu mpo na nsu no nhya ase o na cholera ni unity nti chedo ye hu pa chede nsu ba bote pozo e dey like ye bu enye na enwa enyo ye ze ba mai nkofo je ebinum san je wana waje neze wa abomo no ho ban bono nchede woziza onye na wo huru won sabo o sande man mo ba
or they are called out. And when I want you know, so that way careful. Okay. In Suba to pay is the banzi wa bano. Yen she won't cry. I feel so I don't wish you would because I am dangy. I will once I tackle her once. Where she won't soon no because cholera and baba sometimes it be won't soon no more. I should won't soon no more ye. But when I was you know, wabble one home, but once one coda and yet them preventive activities, you know. Aha. Until for now, they you die vaccination in baby. Okay. Into na yazbe no, ye catch on a yesha one crande. Yana yanumi yenwu na yada wati he. By our young hobanon so. Inti mesede se abanaze babiema woma yenyina yenjintum minjinzi de abanu bakade marriage vaccine ze bokum manfo abonfo so na obenya senwa na okuyenya wana boto ababi ana obo rule wo hwana no do senwa ma asabiti inti mesede se eya wazazo otedam ba yenyina yenjintum osande awo ese no but say ewo batakaba ezunu ko wenyi ma wo na vaccine then tin enka de go etakaba so do one vaccine no e obokum be izuma ma me iru nko wenyi ana mo be me na ne mo mfa no nko ana da bio inti say the takaba no koma wo na vaccine na wo penyin was a vaccine ba o de eno and ba you've not been fed to your baby say wo ma asem ne ti yenyina vaccines ye wo bi BCG to mo wonya ye wo bi so ya da wate Ghana into your best so ne ba yenyina yenwo na vaccine no wa be wo bi no doesn't mean say it sounds so baby ma unya bi ana and for how long okay and for now say oh yeah say me what okay ena say was vaccine bi aso ba was no ho nkyerɛkyerɛ ba into say was bio ba was no so no ho nkyerɛkyerɛ ba there yenoma for how long waka dem ma ya anumi for a year ba was sans bio wa ba into yen twen na yen hwɛ ma yenim painful a wo national nkomozi a was baba yes ba abotu ho nani yeda se pan painful ma church nsem bebre yen so yenya ye ho ente ase pan ti ba now there me sure say wa wontie no na che say afi na ya wo unya ante kasa but obi a o hwe ye ne no onya ho ente ase say cholera no arabia it's a covid na difference bi anim ti nyina yen hwe na yen mo ye ho ban sa baby eju no ye de enkomobo no beba na wie ye enche kra na enkomobo nyina no me baby ehia me pa no preventive measures no eno de ehia me pa because yenya ye no pe treatment no po ye ehia vaccination na de aye kan wasem nyina no ehho mfa emma fa so bia emfa maye nti ansa na ye be sorry enkomobo yisu no last one answer na compare say mumie no obi ankasa ye no summary of preventive measures na odema etiefo especially for ye wo coastal areas no na yemfa emmo ye ho ban si mama sha sem free Celestina ho ewia na madam adwan so e de ne de asoso na yapon komobo no that's it okay ye ka preventive measures ipotumu ya ye ma wa boy en bebre yeba yampo anu ya ozikan ensawohor oya dibia ohia papa ye fie ye mfichiri ye siesie ye gates choke gates o ma ode ye community communal labor ye betiti ye gatem ye bodo ye mfichiri se insu bi wo ho na wa ata ye gatem insu na ye hwegu ho a mekukonko na azani nyina yeziboko be ma ye bede yetum yesie ye bola ye okay onye fichiri no kote ye ba community ni mu na nkasa so a ye besere ye mpainfo a wo hwe ne do wo Cape Coast there wo ma ye bebe a ye botum yakoto ye no bola ye tu egu ye koto egu no so obobo en there onsi won chere bebre ma ye kofo ho a onfa nkan na ho ansema bebre onfa mba yensu semi so ye besere there sisi ayehwe ma ibo ho abe 2 weeks 1 month na nsun omba ofie ye besere on there nsu saman obede wawado wo yen community ena ye janana ye je yenan wo mpoano nso ye besere won there ifie biara ko be ya nko benya toilet ofie enya so ofie a
ɛsɛ ɔde kɔ hɔ menka dɛ mo kompa na me ko jamana na de fama ba fa ho nyara yɛsɛ wo no ɔdze yarba no yɛ den ɔdze brɛ nti yɛbɛkɔ yɛbɛgye yɛn na no ofie ne yɛngya wo mpa no de yɛ dɛm anyama ya ɔbɛma yarba na no ayɛ den ba braze amaye Madam Celestina da sipa Madam Adwoa kakra wo de beso so no yeah nta me mama ka no kesenye nsan hohoro no nsan hohoro say yen schools no ye botu manke in Sutobri yempe Veronica bucket in schools all the schools okay yempe seminar nka ho na moframa no won tan hohoro won sa ifie yen hohoro yen sa amamefo wo bonu eziban a won hohoro won nsa nsa na wan eziban ye ko baby duba obia make sure say ye nsan hohoro ni zikana enya cholera nkotin ne ye bebo ho ba ne yarba bebre na iguama no wa afa ne tampa wa ye de ne refra Broni no kan na asem say prevention is better than cure no we twa kra san say prevention de unya ye no pe unhia treatment usika na wo save at ho na wo de kwakwa si wo story building no so on fa nko we si no wo hospital na ye nyina ye mo ye ho ban abusuafo ha na ye de cholera enkomobo no ye de ebesi na ye de esi so ana e studio ha say na ye de esi na mom ye fancy wo fie ana so say wadwumam bomodia na tokoso say nsem a ye kan ye nyina ya mpeyifo abetena ha omo aka ama wate bi no nso wodi be ye adwuma na aboa ye nyina bo wankasa wo ho ban bo fie ho ban wadwuma ye fo a omo ye adwuma ma wonye sika no bo omo ho ban wo ba na wawo no bo ne ho ban ye nyina ye nya ya afam de aha aban eye ne de na e wo se ye nso as individuals e be ya afam de say health metro sub metro for fam de e betena ha kasa na se wa wo ti wo fie no wanya ne wo se wo ya yakasa egukwa emfaso bia emma so nti ye nyina ye momoden na ye nhye ne nso na ye ntu ye hofo mamenka wo se health segment ana se cholera nkomoboyi ye Cape Coast Health Metro na asoya sen omo ene Ghana Health Service na akabom omo asoya sen se ye nya nsihye ana so nchechei na emwa ye nyina na cholera mpo na bedwumre bi no anka emfri ye so krakrakra ne ye ntibiem ye nti ho ka biem ewo ye mpotem na ye nyina ye nya asumdwe ye beda Madam Celestina one Madam Adwoa enso ase omo ye health promotion officers omo free Cape Coast Health Sub no mudi omudwuma ma beka yensa ma yetimi de dwumadie ye de abro mo se minim se panyin bi anaso se obi wo ho mo pesa mo be chia no ansa na ya pon a akwanya da ho yo enti ye pese ye chia ye Cape Coast Metro no ye boss ye director okay aha na afi health promotion unit ye penny okay aha na afi Cape Coast health workers nyina ye chia obia ye mamu ayiko ne eduma pa Madam Celestina obia wo ho sa my sister I'm so wakani nyina yo wakani nyina dia ene na ahwefo ha ne de cholera enkomobo no ebesi nyame boa na se next week esen hia e bekoso di hu nkomo na ye di hu nkomo no so na nso oye wafam die enti no ye twa ye ho na yensa kan fire service mpanyfo e wo fia se ya omo so ba beboa ama ye bo cholera ho ban no na ye si eja enso anokwan na ye nyina ye ho atoye midin e de afiba esien ye be se hia enche kra nti bomodin na kwaso ahwe Coastal TV Community Connects 17th April edition no Ola Madina ene da so a ye wo